Tugivuga no ntuko Meru Project Fame iria county thondekete nikenda yomba kufaidi msanii wa Meru mantu za faidi aini baba ingi sana saidi yegana wale established na upcoming established ni muni ora wikene jaoni ngothigo te antu titikene ni established ko ore upcoming igate dia sani bobothe kondu gabaraba kaigo bombere na ndoerera leo laici ni thirikite kuthira ndoerera ri kimantu ja Meru Project Fame nerekete kuthira no ntu bothe ibeterwe kinya baraba keja kwa limene tinga ntu batugucierawa no ntu kinya anene betu ba kuria no gupinga na ore gupinga akwerezwa na satisfied koi mantu ja gwatanirite ko na ngwataniro ki Meru Project Fame na ntu ibachumire ki county cionde aini ibainyeretwe muno aini batena inyabia korea aini baingeri banyomba lakini otegera daizi mtu itango gete Meru Project Fame akomba kuithira at least kita for some bills na akomba kuithira at least kiomba kuthige mantu jawe maingi aini betu baba ingi bene nya depression na thina nyingi muno nontu kuragire mecha covid kulingana na ore ategoro eingi gotena mantu jawe gatenderete Enkuiro muno to mubango yoyo MPF imubango yo kuria musani ora weyete ari umwero na kinya musani umukoro an opportunity ekwethira akiona no nini especially itare tutena advert tutena kweta bia done na kendrete tuka birango wero muno ni atikirito muruge no nete musani ora wende pio na gwiri osinda pesa ngiriana bebute na date oni kwaria omanki ya gone yo rendo masukuru no ndonde bwina mnore anda umete sukuru kewe sana project ite kuandika ntu baraba inge muno ndene Meru ewetwa Meru Project Fame uteke nduki kambi council ni the weapon into kwaketera rore kwambire lakini ereke kwambire kwera Meru County yonde na aini bonda ba Meru County ba ishumiria nikenda bomba gutonya kiri gitaruki ni gitarukira kedera kamati the aini bena sura enjega na aini barabara kite kurika no igitarira COVID-19 competition yewe ya bere na 50 kiomia kembere Saturday bere retro yena ambitions ara orientation rana ara to akarande na youth bau to baritane kusu Project Fame to bere what is expected of them kana indivi you know bietere to kuma kebo alafu batini mane na asani beto kwa Meru hata jika asani baraba indete miaka mingi bara ni die share experiences alafu kuma auto badani ndio sa competition to bari bisi barani na orikane to kediza na baito badani karama na ubonga msanii ora to kureta on board for audition for judging for any session era to mudani special appearance kinyama msanii ora to facilitate 4000 session so orientation to adira ne neo to badani ndimbo baite ba practice nisi alafu Saturday ya yere to timane renge for the actual competition alafu competition yo to geta to badani on kana namba era bakaringirwa ne okuru temanete na sani ba Meru kiara ya mantu jamega karajo kwatedia na tukwalia na tukwitikaniri kwa mantu maingi muno ikorare na kolega kwereano kidogo kwa project ngiba inayo project Meru Project Fame na ndio tugwire tutinde na twatanirite na tuwita toga manjari mukanya kendelea inde jakendelea twarikia kuwaremeria nyana nene betu deputy governor na waziri wetu sports youth and culture twatanirite twinde na nini ngwire sana no asani betu yabo bakuma bagwiretwe urato kwambirite twena attention to bakugira akambuge batete county government of Meru na mono department yetu ya youth we committed to asani na inya sana urakumbikana itukwenda inyo ba connect na youth fund na twina inya twiga fund tukwambiria ka ubateria ende mono tukawa encourage mono ba for groups ciao through circles lakini tukwambiria na aja uju twethwa tuli na arua tuku form kana tuku create a committee iria igatutethia kuumba kuthithia structure nikenda kwethwa kwina ine issue tutumaira structure na structure ikuthurwa
ireke I mean antuko ba kudurwa bara bageta bakarende guruno ofisi na ofisi ya youth affairs na MYS nikenda nande tumba kuona ora tukaringia ithurano na twina ithurano gutitu maitero